vanhu loko a vona a humelela a ri laha ndzeni ka xiyako luwa wa mfumo a nga swi koti ku a nyikela ndzhaku ka mfumo ku ingaku mfumo nga wu teka wu nyika un'wanyana loyi a nga fika naye a hluphekile ku fanele swi a hluphekise swo ku sungula se ni vona nga ku kunguhata bya sungula ka hina Dr. a hi vukungundzwana phela ku nga nyikeli mfumo wu twanana na yena sweswo ku i yindlu ya yena loko futhi ko ze ku hundza malembe ya 25 handle ka ku ri ku milawu yi cincile loko ze ku hundza malembe hambi 25 hambi mangani loko ze ku hundza wo malembe ya lamo wa pfumeleriwa no yi xavisa wa pfumelela no yi xavisa ivi hi tlhela hi kombela mfumo ku mfumo a wu akeli van'wani ma-RDP a ni na yena yaluya loko a nga ri phela sweswi loko ma va mi ri na xitandi baba ivi mi humelela mi lava ku yingetela hi ndlela ma pfumeleriwa ku yingetela kumbe mi yi faya mi aka yikulu a hi nandzu sweswo kambe Sale ya ti-bathroom eCTM se yi sungurile yi ba kona bathroom ya wena mpfumawulo wa wena swilo swa manyunyu u ri karhi u hlayisa hi kukulu va ngheni ti-A grade tiles leswi swi nga ka 6990 square meter yimbelela ku fana na xiyimbeleri xa duma u ri exawareni ku ri ku u nga kota ku winela minchumu ya bathroom leyi nga na ntikelo wa 50,000 ku ri njhani swi kambe e-online kumbe vhakela ya CTM ya le kusuhi leswi swi nga ku hindi sale yi hela hi ti 3 ta May ku na swinawela na swipimelo CTM big savings more style. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-funeral dignity plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka clientele funeral plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula. A ni swi tivi ku va fambise yini bava laya kambe mi va twile va khovora landzelerisani kahle a hi ku na vukungundzwani bya nchumu va nikiwa vanhu ti-title deed ta tiyindlu ta vona a hi vukungundzwani loko i tirhisa yindlu ya wena sweswi nga ta yi tirhisa swona na ku yingetela loko se i tshamile ha nandzu ku ngetela ya wena n'wana mingiseri lowu ku na munhu la 0860002543 makumembirhi timinete ku pela wona ya 12 Nhlekani. Hayi minjhani Mahashi? Mingisero mina hi pfukile n'wina minjhani? Hayi hlayisekile sweswitonga. Akhensa. Mina Mahashi man ni la ku khumbanyana yin'wanyana ya le ya timayini lawana South Africa. Ni muakatiko wa kun'wana kwalawani matikoxikaya vo Malamulele. Laha ka muchipisi layani mani na probleme mani Mahashi ku tele mazamazama layani vanhu vo ka va nga humi kona lawani vanhu va Lesotho kahle mo ni veka so vanhu va Lesotho and they are very violent those people swi hanyisa ku vava ngopfu man twisisa so a kombela loko vekeni mind lowuya wa ha ri na swicela leswi ku nga ku hi nga kota ku swi tirhisa a va ku zama ku pfuxiwa hi kota ku hi ya folela hi tirha than ku tirhela vanhu va le kule a swi hi pfuni nchumu man twisisa hikuva vanhu va kona lawani ku le ku celiweni golidi ya kha ya celiwa ya kha ya xavisiwa kwalawani everyday ku le ku tradiweni hina a hi le ku vuyeliweni hi nchumu ma imagine munhu a suka Lesotho a ta benefita lawani hina hi tshamaka kona ku ri ku swilo loko ku vekeni swicelwa swi kona a ku faneke wu pfuxiwa sweswi a vete he wa pfuxiwa wu feseliwa ku ri va ku pfuxiwa hi tirha hi kuma mintirho a swi ta hungutana na vanhu lava nga tirhiku mavo sweswo mi swi vulavula ku ntiyisi ngopfu leswi na mehe laha ni nga tshama kona a ni swi tivi ku mfumo wa hina wo ku nga swi twisisi ku vanhu va tiko leri va fanele va vuyeriwa kumbe njhani ke hi ku loko a ko tiviwa ku va zamazama lava taku swilo leswi va swi yisa kwihi xo sungula ivi ku pfariwa phayiphi liya ivi ku pfuriwa phayiphi ya ku loko va ku njhani a ni tsandzeka mi kuma ku va ku hi matirhelo ya xinawu ya ku ndla mugodi a swi na verini a swi na mbuyelo wa ku fika kwalano mayelana na leswi mugodi swicelo se swi nga xiswona na loko ku kha ku ndliwa mining processes ti nga ta ndliwa kambe va mi tshika mi andla swiphazaphaza swa n'wina swa ku celacela ku mi ta kota ku vuyeriwa ntsena va kha va vona ku mi hlayisekile a swo
se hina gina hi nga ha hlayiseki makoko nkarhi wun'wanyana swihlangi swi tele ngo lawani se swi to famba swi byaleteliwa ivi swi tlhe swi famba swi tshikiwa swi ri havo papa lawani hi sala hi hlupheka inkomu botpet wa mara se sweswo swa vana mi ta njhani kala mi vula ku yini mi vula vakulukumba lavo van'wani ni twe mi kha mi kombisa ku na van'wani va koho va huma Lesotho va ta vuyeriwana mi vula ku va sesi wa n'wehe va chipeleri a vo ngo pfumelela ku va va na vana mi vula yini phela leswi ni swi vulaka leswi ni ringetaka ku swi vula i ku va tele ngopfu se i vo sivara va hundzuka ku ri hi leswiya swa ku loko va fika lawani sweswi va nga busy hi ku celacela sweswa illegal ne va busy no vo sesitere va hina hi vona va va hukahukaka ku loko va tlhe va va tumbeta mara problem i ku a ha ri safe hi makoko swilo hi tshama hi ri ku yiveliweni right through a ha swi tivi no mani hi makoko a ni loko va fika a va fiki hala makaya ma swi tiva ku loko u fika u ri na miyeni u ri munhu wa xisati u ta na ye a ndhuneni u fika ku hayi mi ni ti tshame ni ti hanyela na boti lowani a tiveka ivi hi kota ku vutisa laha humaka koko kwele ya humaka koka xigalo a nga onhangi munhu lowani a ngo to a ta tumbela hala a onhini na se va ku hayi a nga onhangi wa tshama munhu waloyo mara lavaya se vo sesitere vo tshama na vona kasi va tshama na vo makhwatini na a va tshama na vo mitini kwalo mitini se swi vula ku va mukerukile awa va hi yivela va hi onhela vanhu lavawani va onhana na golidi laha hi fanekele mo vula ku va mi ba switini a ma ha sali na nchumu vula sweswo hlayisekani bye 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula 25 minutes ku bela wara ya 12 hlekani aye mijambu tete ayi ni rase ngopfu mani mi fika mi nghena mi vulavula kahle hi pfukile ngo vona buti ayi pfukile a kentswa buti mina no lava khumba leya ele magondweni kahle ya va mabazi na va matraka ku va ni swi veka hi ndlela leyi botpet hi Saturday nampundzu a nsuka Joni ni ya Limpopo Kosini ku na bazi rin'wana ni nga fika ni ri kuma ra ka PJ Twalers ri nga chayisana na movha yin'wanyana swi chayisana ni swi languse ku va banana ni va languse vanhu lava kwi loko mi huma Amuketsi mi ya Agiyani ku na patu rin'wana ro jika ri ya Lomondokopo loko mi hundzanyana kwalaya khamiya leyi tibanani kwalaya lexi ni nga xi vona ni ve ni fonela na nambara yin'wana ya 10177 and then ku fona vanhu van'wana ve le Polokwane tliliniki ku hetele ku fona ER ambulance emergency a yi ri ya Jozi so lexi nga ni khunguvanyisanyana ni ta hatlisanyana lexi nga ni khunguvanyisanyana i ku loko vanhu va lava kha va ho reporta ku ha lexi hi nga ta xi endla hi tichumu ku vanhu loko va traffic so hi fanele hi endla yini matwisanyana then lexi nga ni khunguvanyisanyana i ku vanhu lava loko hetisela ndlini ni tima na foni ya mina loko va nyikira reference number vhela va ku va ta ni hindzisela ka vanhu lava nge kusuhani va fona ni kha ni va nyika direction ku hi le kwihi loko hetisela u valala marito mo lowun'wana a ri tlhelo u ri swi endleki hi kwihi na hlamusela ku traffic vanhu va nga na hlamusela i timovha ti nga na hlamusela lowun'wana nge le sayitini na ni swi tivi hambi ya ambulance yaleyo yi ta starta ke hina ha tlele swi ta voniwa hi vanhu va 6 ku vulavula munhu la nge le sayitini hayi loyi a nge le ku vulavuleni foni ene le ku n'wi tweni walowo vanhu van'wana ve le ku feni ma twisisanyana so ka lava mabazi na mathekisi va mabazi na matraka a hi fikeni ku va na timbhoni to biha misalo wa bazi u swi voni kahle ku endleka yini laha mara still a nga suki patwini movha leyi ya xibebele a yo zama ku overtake leyi movha leyi overtakwaku yi pressa na yoko a nga yi hindi ma twisisanyana tindlela ta banana head to head na bazi leriya vanhu lava a ku ri lexi hi nga ta xi endla hina va ti lovele kwalaha vanhu lava leyin'wana yo pressa yi hindi u swi voni ku endleki yini a nga ha yimangi laha u vhela a pressa sweswo a fambisa sweswo loko xikomba xo n'wi katekisa kwala nga kona mavona so mara na lava mabazi na vo lava i ku biha timbili leswiya hi ku loko kama un'wana ma swi tiva ku endleka yini buti wa mina kama un'wana ku va ku nga ri ku biha timbili ma swi tiva swin'wana swi hluphaku i yini i ku bazi leri a ri rhwele vanhu vo tala ene hi mhaka ku yingiselana hi mhaka ku bazi ri rhwele vanhu vo tala na ku yima ka bazi a hi ku yima kwala na kwala ma swi vona se loko ku nga ri na ku yima kwala na kwala ku na swin'wana a wu nge endle leswiya swo i jikisela hala ivi bazi ri ya dlaya vanhu vo tala a ni vuli ku lava vambirhi ri vona kumbe vanharhu kambe ma swi twisisa tlhelo leri ni nge le ku teni hi roho i ra ku lowu wa bazi i rhwale i na 65 wa vanhu a nge le ku fambeni na vona no nyika xikombiso se ivi wun'wani
a fika a endla sweswi a nga hetelela a endla swona ma swi vona se yo tika hi ku rifu rin'we i rifu i marifu yo tala marifu mo tala mara loko wa bazi a ri yexe a ku loko ni n'wi vutisini mina ku wa hikokwalaho se yena like ku maybe vhela kumbe u ve confused na yena a ni swi twisanga mara loko a yo huma patwini yena a ya hala mabyasini a ku na xipesi xikulukumba nguva ri nga ta endla nchumu bazi leriya movha leyi a yi to koti ku tiyindlela mara munhu la nga biha ngombili luya wo loko a overtakiwa a press ma swi twisisanyana ti-driver a nga vi na so ni khomeli mingisero wa mina ku va ni tlokola kambe swo vava ku vanhu va le ku ndleni viyada laha handle loko mi famba hi R81 ni te hi yona na mina sweswi tindhawu hinkwato ni nga va ni hindle tindhawu to fika mune hinkwako swiphambati swa ku ve na nghozi ku fika kwala Polokwane and then xin'wanyana xo hetisela hi xipidi na ti-humps man ti-humps leti a va hi hatliseli va hi pfale tona ti-humps leti a ti tele ngopfu kahle koho ka ndhawu yaleya kusuka I think kusuka before Sekgopo no ni nga tivi kusuka kwihi up until ka Sekgopo hi ti tele ngo loko khambi ya hala kaya hala ti-humps letiya too much letiya ka patu rihi a patro ri ro ta hi Polokwane riya ka Sekgopo a ni tivi mavito ra ro patu leriya R81 ku hana na speed hump na yin'we ku hana speed hump mara ku na ti-pothole I'm sorry ti-pothole ri vavisekile patu leriya ri vavisekile sava hatiseli and then na Dr. Popi Ramathuba loko a vo cheka mani vanhu lava loko munhu a ya tirhweni a hi tirhweni mani a tlhela va ku tlheleni swi ni vavisi ngopfu leswiya loko mina no zama ku mi ze mi nga va na xipidi na ku tiva ku hi le kwihi i centara yihi a ni swi tivi mara tinambara ta vanhu lava nga ni fona ta ha ri kona ni zangi ni tirhabete tinambara letiya na reference number na ha ri na yona lava nga mi fonela ivi un'wana ku na tlele swi ta vona va tshikisi na yona nambara ya vona la nga foni koko ntoni nga n'wi tiviwi mani swi dlile swi ni bora ni dropa mavo mara nambara ya kona na ri na yona kwa na mi tweli votameni khensini tanto ana wena ya ku ntirhweni i ku i ya ntirhweni i vula ku ya vula sweswo xikwembu a xi vi na wena a xi vi na wena xikwembu ani we swa ha ku fambela kahle a hi tweni ku mangu ya misava awura ya n'weta emisekweni hlekani ya sesilili mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ya phetsi nhlikani tinhlokomhaka ta mahungu tiyime ndlela leyi khomixini ya matlanga yisa mahlweni ntshamo ePitori khoto ya majisitarata ePolokwane yi hundzisela mahlweni xikombelo xa bail xiyimbeleri ku ya eka ra vumune 15 wa vanhu va lova eka nghozi ya xitimela mahungu hi xitalo hi awara ya 1 mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Ketsele sesilili cancel swinene ni rivele ku va vutisa ku ni rivele ku vutisa sesilili ku loko mi yisa ku yini kaya buloho leri ri tsemekini leriya ra open kambe hi ta va vutisa vhiki leri ku va fika kwihi ni ta va vutisa vhiki leri ku va fika kwihi leswo hi le ku swi languteni hayi a ni lavi nhlamulo yona sweswi ni lava ku va ni byela ku va fika kwihi ta va vutisa kasi yin'wana hi nga ta va vutisa hi lava va ni nga twanana na tatana Mavunda va le ka masipala wa GGM na ni te ni va nyika ku fika ra vunharhu ma swi tsundzuka na vona hi ta va vutisa ku va fika kwihi hi ndlela yoleyo kambe sweswi yena ni ka Professor Thembasona hi la ku vulavula ngopfu na vona hi ku vilerisiwa loku nga koho kusuka ka matsalani general wa United Nations a vilerisiwaka hi ku ongeti hina tanihi maAfrika-Dzonga a hi na makhomelo ya kahle ya ku vanhu vo huma matikweni yan'wana hi ndlela yeleyo a khathaha swendlo leswi nga endleka a KZN se hi ta va kha hi bula na vona hi ndlela yeleyo kambe hi nga se nghena ka yeleyo mhaka ni ta lava va hi byela ku loko va ha ku va ri le Amerika va ku hi lwela ntshunxeko wa Afrika-Dzonga a va lwela leswi hi nga ka swona sweswi ke na ku loko va ha swi lwela na loko va kha va swi hanya namuntlha swa fana na ku loko ri ka swi fani swi onhake kwihi hi vo va nga ta hi pfuna ka tlhelo roro lero prof inhlekani Nhlekani I'm sure thankwini
khensa swinene prof man a hi sunguleni n'wina mi nga kota ku hanya nkarhi wa xihlawuhlawu na sweswiwani hi nga ka xidemokirasi ku loko ma ha lwela ntshunxeko a mi lwela ku tiko leri ri va ri ra muxaka muni nako sweswi se hi nga ntshunxeka leswi a mi lwela swona hi swona na no hayi swona impela xo sungula a hi hleketangi ku ri ku faka apartheid ku ta boxa swilo swo tala ngopfu leswi hina vantima hi nga ona loko ha lwela ku ri apartheid yi suka a hi hamba hi ku no hina hi lava ku ri apartheid yi famba hikuva hina hi na ximunhu hi lava vuthu hi lava ubuntu a hi lavi leswi valungu leswi va swi endlaka manjeni ke nyamuntlha loko hi languta leswi nga tikweni ra hina hi ta tivutisa ku xo sungula ku onhekile kwihi ku onhekile la hikuva ni president Nelson Mandela u xanisiwile ngopfu a Robben Island loko a huma i va endla ANC a ku n'wina vanhu va matiko hinkwawo vona ni Afrika leyintshwa leyi a yi fani na leya khale hina manjeni tsakela vanhu hinkwavo i va ku va ku xihoxo lexikulu ngopfu ke loko manjeni ANC 1992 yi endla xibukwana lexiya a va ku no ready to govern i va ku no Afrika-Dzonga yi pfulekile n'wina tanani vanhu va le handle tanani hinkwenu ka n'wina mi ta laha ka Afrika-Dzonga la i va ta kambe hi nga lunghisangi nchumu a tikweni ra hina home affairs ya hina i va hi veka swigevenga ka maphorisa ka hina hi veka swigevenga ka ti-department ta mfumo wa hina hi veka swigevenga na hina lavo ka hi nga nghena kwale hi tihundzu swa swigevenga hi sungula manjini ku ubuntu na vunhu na vathu lava a hi vulavula hi swona hi ku hi swona swi helerile kwihi i va hi hundzuka makhamba hi hundzuka swigevenga ma swi vona ku ri sweswi swi dlayana nga ku hi vafana lava tsanana lava va nga khoma swilo va ba tinhongani gana nga ku hi bana na tinhongani hi leswi manjeni loko hi languta ka home affairs kha vutseki kasi vonkulukumba Aaron Motsoaledi na vo Chief Buthelezi nkarhi lowu a va ri le ka home affairs a va endla yini hi mhaka ya yini home affairs leyi yi borile ngopfu yi vitana vanhu lavo hi va hakelaka lavo ti-tax ta hina ti va hakelaka hi vona lavo manjeni va pfulelaka tiko leri ku ri hinkwaswo swigevenga swa le matiko alamane swa le vo Bangladesh vo Pakistan vo Nigeria vo kwihi vo Somalia va ta nghena la va teka timali ta vanhu lava le handle va nghenisa swikhwameni swa vona va rivala ku ri ku endla tani hi ku onha tiko manje mfumo wa hina wa ANC hi wo nga endla xihoxo lexikulu ngopfu se loko ya na mahlweni prof tolo loko hi langutile a Ghana hi vonile va hlongola ma-Nigeria vo tala ngopfu va ku mfumo lowu wa hina ku nga endla ku ri ku va ti-visa ta vo Nigeria ti nga hakeriwi va nghena la manjeni vanhu lava tisile vugevenga va na leswi va ti-419 scams va na endla leswa ti-prostitution va endla ti-drugs ematikweni ya hina va va hlongorile vo tala ngopfu manje hina
Afrika-Dzonga hina loko hi twa tolo na tolweni President Cyril Ramaphosa a sola vanhu, a sola vo March and March, a va sola vo Operation Dudula. Loko u va sola yini? I mfumo wa ANC lowu u nga endla ku ri vanhu vo fana na vo March na March va bawa tani, vo Operation Dudula va huma tani, na vo United Nations Secretary General a ku n'wina maAfrika-Dzonga kasi mi endla yini? A va fanerile ku ri va ANC va tirhi hi la ku ri ti-borders ta hina ti pfariwa, hi sungula hi lunghisa tiko ra hina hi nga si vitana vanhu va le handle ku ri tanani Afrika yi pfulekile, hi laha va nga hoxa kona. Se loko va hoxise sweswo ku ve na ku na ntshunxeko lowu hi nge ha wu tlangela, hala tlhelo ku na vanhu va nge le ku machini sweswi ni vulaka ku na van'wana va nga ta kwala n'weka wa Pitori va ti vitana March and March, va le ku vilerisiweni hi swo leswiwani. Swi nga va swi vula ku xiyimo lexiwani hi nga ka xona xa ha ta lunghiseka ngopfungopfu hi to timachi leti, kumbe ku fanele ku endliwa swin'wana, Prof? Ku fanele ku endliwa swo tala, kambe a ni tshembi ku ri mfumo wu ta swi kota ku swi endla na, hikuva vanhu lava baku hosi va ta endla ku ri mfumo wa ANC wu wa hi ti-elections leti ti taka. Manje loko wu wa ke ku a nghena vo mani, hi ta va na maxangweni lamakulu ngopfu. Ku ta nghena either vanhu va EFF na va vona va Zuma na lava nga ta tsutsuma va huma ka ANC va ya ka vo Zuma na vo EFF, na lava va nga ta tsutsuma va ya ka DA ya valungu. Manje ni tiko ra hina ri ta va divided. Valungu lava hi lavo va nga ta endla ku ri vanhu vo fana na vo Trump va vuya va va na matimba Afrika-Dzonga, and va fana na vo Zuma hi lavo ke na vo van'wani va nga hi hlupha ngopfu hikuva hi vo va nga vitana ma-Guptas, brothers, va endla leswi va swi endlaku swo tala ngopfu. So tiko ra hina ra ha langutele maxangu laha taku, swa ha ta tika ngopfu. So vana va hina a ni tshembi ku ri va ta kuma tiko leri ri nga hluvuka, tiko leri ri nga na xiyimo, tiko leri na ikhonomi ya kona yi nga pfuka. Ikhonomi ya hina ya ku vavisekeni ngopfu, ti-politics ta hina ti ya hansi ngopfu, and unfortunately a hi na varhangeri lava kotaka ku vona ku ri tiko ra hina ku endleka yini. Prof, ni kombela ku hundza laha minute na hafu ni lava vo hi vulavula hi yaleyo ya ku ni twe va United Nations va khumbeka hi mhaka ya matikhomelo ya hina tanihi maAfrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta vanhu vo huma matikweni yale yan'wani. Xivutiso i ku loko ku ka ku langutiwa na vanhu lava vilelaka hi vanhu vo huma matikweni ya le handle, a swi talangi ku va na vanhu va nhlonge yo basa va vilelaka hi swona. Swi nga va swi vula yini leswiwani kambe endzhaku leswi? Nkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa, ntwelavusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu. A wu fanelangi ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena. Vona na ku tshemba, tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara. U nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we, ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka, ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela. Hi clientele a wu xavi pholisi ntsena, u xava na kurhula ka miehleketo. U ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa. Tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo, xikan'we na mali ya swo famba, groza na mbuyelo wo pfula maribye. Joyina namuntlha, swo olova, ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044, yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo.
Slinda Specials. Slinda Specials built it eGraskop, Mahushu, Heziview, Mukhuhlu, Natula Majiri. Hot month and specials. Jojo water tank 1,999.99. Wilbaro 399.99. It's over Minsango Eka Mazenge Mavanti Nasotana. Walela wasala. Tana itakuhlayisela mali. Hikusiana chinchi asikhwameni. Hile Graskop, Mahushu, Heziview, Mukhuhlu, Natula Mahashi build it. Slinda Specials. Sazomingisa romgana lona FM makomba ndlela nangonako Africa wa bulabulan le kubule na Professor Themba Sono imaka ku hinairi. La ahisukeli maka nje. Ikutisela vativi na vinyi va yona. Prof, bulabuleni timhaka leti ta Antonio Guterres avilerisiwa ku hi natani ma Africa Dzonga ku ongeti a hina ntwela vusiwana lo switaka timhaka ta matikhomele ya hina ehenhleni ka vanhu vo huma matikweni le handle. Xana va le ka xiyimo xa kahle xa ku vula swoleswo ke kumbe vo ka va nga swi twisisi ku tanihi Afrika-Dzonga ma-Afrika-Dzonga va le ku hlanganeni na mintlhontlho ya njhani? Matiko ale Europe alo we anga gunguli hi Afrika-Dzonga. Ava gunguli hi mhaka ya xilo xin'we. Hikuva va swi vona leswi endlaka Afrika-Dzonga ku ri na vona va le maxangwini lamakulu ngopfu. A Furha, a Germany, a Britain, a Spain, hinkwako lava hlaseriwa hi vanhu va le handle. A Britain sweswi ma swi tiva ku ri hi 2015 valungu va manghezi va ta va ri the minority. The majority hi vo majority hi na vantima vo huma Africa, vo huma Caribbean, hi na ma-Indian vo huma avo Pakistani na vo India na vo Sri Lanka, hi na ma-Arab vo huma avo Syria na vo Iraq lavo hi nga tsutsumela avo Britain na le Furha na kona swi tani. So valungu va le Furha va nga ka va nga gunguli ngopfu loko va vona leswi vo March and March va swi endlaku na vo Operation Dudula va swi endlaku hikuva na vona va na swoho kwaleyo. Kambe valungu va Afrika-Dzonga va lo wi hi mhaka yini? Xo sungula hi vo va teka ku vanhu lava le handle va va nyika mintirho, na hambiloko va nga ri na ti-visa va nga ri na ti-work permit va va nyika mintirho hikuva ne va ri lava a va toyitoyi hayi vanhu va Cosatu lava hi ta va nyika mintirho and swi endleka tani. Manjeni va kota ku va nyika mintirho hikuva ni mfumo wa hina va lo tshama tiofisini na leswi va nga nyika leswi xa Masiyapani xa Border Management Authority va karhi va ringeta kambe a va koti ku endla nchumu hikuva the borders ta hina ti borile makani hikuva vanhu lava va Afrika-Dzonga va nge hi languteli tihlo hi vona va nga languta swikhwama swa vona va pfumela ku vanhu lava le handle ku ri va nghena. So mfumo wa hina a wa ha swi koti ku va sivela. So vo Guterres a United Nations a ka ha ri na lexi va nga ta xi endla handle ka ku vulavula hikuva Trump u va tekerile nomo. United Nations a ya ha ri nchumu ku va Trump loyi a vulavulaka and manjeni Trump yena ke u nghenile a ku n'wina vanhu va Afrika-Dzonga a mi tivi ku ri mi endla yini mi dlaya mabunu and so on. A wu nge mina ni va tisa Mississippi, Alabama, avo Georgia, avo Tennessee na le mapurasini a le Iowa hikuva va nga ta tshama kahle. So tiko ra hina unfortunately a hi na mfumo wa nkoka. Kumbexana ku nga va ku ri xikombiso xa kahle Prof xa ku ka tin'hweti ti nga hundza a hi kha hi vulavula hi timhaka ta ku ku na tibazi leti nge le ku kumiweni a Bloemfontein ti kha ti ya a Western Cape. Swi tiyisisa mhaka ya leyi mi vulaka yona ya ku va le ku tekeni vanhu lava huma matikweni le handle va ya Western Cape a mapurasini lama ma nga le Western Cape ya lama ya nga ya vona valungu lava mi nge va miyerini. Vona va lava nga miyerini a ni valungu a va na mhaka va ri hayi va lava swo leswi endlekaka ku ri mfumo lowu wa vantima wu wa vanhu va ze va ku hi xurile mfumo wa vantima a hi tlheleleni ka valungu
vohi va ta manjeni loko mfumo wa valungu ngo teka mi ta vona ku ri leswi swa vanhu va le handle va kota ku nghena va huma swi nga vi kona va ta pfala hikuva hina a hi koti ku endla ntirho wa hina kahle vona va yimerile ku ri mfumo wa vantima wu wa loko wu wa hi ta ku hi xurile mfumo wa vantima a hi ringeteni valungu a hi tlheleleni ka apartheid futhi hi leswi va nga yimela swona and vona sweswi manjeni vo teka vanhu lava le handle va va nyika mintirho va ku ni a yi lavi lavo va dzumaka va toyitoyela va tikhoxato so hina hi ta teka vanhu va le handle ku ri mabindzu ya hina a hluvuka. A hi languteni ka ya leyi ya United Nations hikokwalaho ka yini United Nations yi nga kombi ku vilela loko matiko ya kha ya hlangana lama vanhu va tsutsumaka wo va tshike ni nga mi nyika xikombiso a va twalangi va kha va vulavula ngopfu loko khale ka president wa le Zimbabwe president Robert Mugabe va kha va wisa tiko leriya rizeriwa hi matsolo ri khinsama a va vileli a va twali va vulavula ngopfu loko ku kha ku ndleka hasa le amali a va twali va vilela ngopfu loko vanhu the Kingdom of Eswatini va nga pfumeleriwi ku kombisa hi lava xidemokirasi xi nga hetelaka xi va tirhelako sweswo swa ku taniya se matiko ya za hela ya khinsama ivi se va ta vula ku hayi loko va ti hala ka va Professor Themba Sono vana va khomiwe kahle. A ni ri manjeni matiko alawa man'wani mi vulavulaka na wona a nga na valungu vo tala manje Afrika-Dzonga yi na valungu vo tala so manjeni vo Guterres a ni va huma xitulweni sweswi so va la ku kombeta misava ku ri vona va swi kota ku byela misava hinkwayo ku ri leswi endlekaka a hi swona swa nkoka a va holovi hi leswi ko Ghana yi swi endlaku ku hlongola ma-Nigeria or vo ma-Nigeria loko yi hlongola vanhu va le Togo no sweswo a swi va hluphi ngopfu kambe Afrika-Dzonga hikuva yi na valungu ene va chava ku ri loko vo United Nations vo ngo miyela vanhu va ta hleketa ku ri no United Nations a hi endli ntirho ma vona va swi vona ku ri ku endleka yini andhawini to fana na vo South Sudan na Sudan yona vantima va hlupheka ngopfu va dlaya na va endla xi manje va karhele ku dzumba gungula hi sweswo so va to longuta swilo swo fana leswi endlekaku a vo Durban na la Pitori namuntlha vantima va yena va bahuwa hikuva a va lavi ku ri hi fika la manjeni vantima va sungula ku hlasela valungu hikuva misava hinkwayo yi ta bahuwa leyikulu ngopfu hi Afrika-Dzonga. Se a hi languteni Prof i ncini xi endlaku ku nga vi na ku tshamiseka ka tiko ro fana na Mali hi ku onge ta ndzhaku ka malembe manharhu man'wana na man'wana ku ta fanele ku va na ku vutliwa ka mfumo xiphiqo i yini? Well xiphiqo hi lexi ma vona hi mhaka ya xilo xin'we ku ri Afrika-Dzonga yi fumile ngopfu ku ikhonomi ya hina loko yi ri na vanhu lava va tivaka kahle yi nga endla ku ri n'wana na n'wana a hluvuka a ya mahlweni kambe ti-politics ta Afrika-Dzonga a hi ti-politics leti ti fambisaku hi vanhu lava tivaka ku ri no tiko ri fanele ku ri va njhani hi xihoxo lexi nga koho kwalaho hi mhaka ku ri va vona sweswi loko mi langutele mi vona ANC na SACP va sungula ku holova so swi ti kombeta ku ri vanhu lava va nge hina varhangeli va tiko a hi vona lava va kotaka ku languta tiko va langutile swilo leswi swo ka ku ri a hi swa tiko va langutile swilo swa voho manjeni vanhu va le handle va ri kasi manjeni ha nyuma na va le Britain va nyuma va ri hi nga yima hi ku hi na vanhu va anti-apartheid hi na vanhu va anti-apartheid manjeni sweswo vantima lava kasi
a va swi koti ku fuma tiko i swo manjeni lava vo tala va nyumaka kona va nge kasi manjeni hina vantima lava a yima na vona i mhaka yini va nga lunghisisi swilo kahle swo swi fanaka swo tala swa onheka i mhaka yaleyo hikuva ni vekile vanhu lavo vo ka va nga tivi ku ri na tiko ri fanele ku ri fambisiwa njhani. Swi nga va swi ri swi nge le ku endlekeni le mali prof? Awu mali hi sweswo kambe awu mali swilo swo tala swi onha hi furha a ni ri mali yi hlongorile mafurha mali na Nigeria va hlongorile mafurha manjeni intelligence ya furha yi swi kota ku endla swilo ngopfu ku fana na intelligence ya le Israel manje alright va yi hlongorile a Mali va yi hlongorile a Nigeria va yi hlongorile a Burkina Faso hi ta endla ku ri hi tisela majihadism ku ri a va hlupha na hambiloko vo vitana ma-Russia hikuva ma-Russia sweswo va ringeta ku ri va pfuna matiko a Mali kambe va nyika majihadist lawo timali na swibamu so that's why manjeni mali sweswi ku nga ri na kurhula hi mhaka ya ku ri furha yi teri hi nga ka yi nga pfumeli mali yi vitana Russia i va ku ri Russia ku va yona yi nga ta teka ti-uranium leti nga koho kwale so manje hi fanele ku ri yi endle ku ri mfumo wa Mali u ta hetelela u vitana hina vanhu va furha hi vuya futhi hi ta va byela ku ri hi ta lwa na majihadist loko mi ngo hi vuyisa futhi ku fana na Afrika-Dzonga la valungu va ri hi swilo swi ta lungha loko hina valungu hi ngo vuya hi va hi sungula hi mfumo Afrika-Dzonga so na le mali i xilo xin'we xexi mafurha va ri hi ta lunghisa mali loko mi ngo hi endla ku ri hi vuya futhi. I mani a nga mi chuchaku prof a ku fambani hi nga vulavulangi nchumu hi president wa n'we veri i pone ku dlayiwa va nga loko hayi swi yondliwa n'we mi ri yini? A ni ri manjeni va swi vona ku ri munhu loyi u ya ku hi lahleleni switolo swo tala ngopfu hi ti-midterm elections leti taku hi November so vona swi endla sweswo a hi swa ntiyiso and nakona va yile va kuma muntima ku ri ku va yena loyi anti ku ri na maybe va n'wi nyika ti-drugs or va n'wi nyikile yini na ku ri a endla sweswo hi mhaka ya ku ri ma-FBI lawa na ma-secret service ya America va swi kota ngopfu ku vona ku ri endleni so swilo swa Trump leswi swilo hi leswi hi xinghezi ngo va lo swi manufactura hayi swilo swa ntiyiso se loko va swi manufactura prof va lava ku fikelela va lava ku susa attention ka yini? No a ni ri va lava ku kombeta ku ri Trump wa swi vona ku ri na ma-Republicans va swi vona ku ri va ku hloriweni ka ti-elections leti taka manjeni wa ku loko a yi endleni hi kombeta ku ri no Trump leswi a swi endlaku hi swona swa kahle na vanhu lavo ka va nga tivikani va lava ku n'wi dlaya so va ringa ku ri va koka vanhu ku ri va vuya hikuva sweswi ma-Republicans va ku hluriweni ngopfu and hi lexi va xava va tsandzeka ku byela Trump ku ri tshika xitulu hi ma-Democrats lava nge tshika xitulu u huma xitulweni hikuva hi onhela mintirho ya ku hluriweni ka ti-elections so manje va ri nga endla yini ku ri xi susa attention leyi ka Donald Trump swi va ka tiko ra America as a whole. Se vanhu va ta sungula ku n'wi twala vusiwana hey phela ma ku tsundzuka siku rin'wana i lava ku i tsemiwe ndleve sweswiwani se hi leswi se va lava ku n'wi dlaya se a hi languteni ka yaleyi mhaka nga ka yona ngopfungopfu yo fana na leyi ya Israel Lebanon Iran America yi ta hela kumbe sweswiya mi nga vula ku a nge he humi a ka ha ri na ku lungha la? Yi ta hela hikuva ni u ringeta ku ri a nga huma Trump u lava ku huma na le Iran manjeni u xisiwile ngopfu hi munghana wakwe
Netanyahu u nghenisile a ndhawini yo tika ngopfu hikuva Trump a nga hleketanga a hleketele ku ri Iran yi ta va fana na Venezuela laha nga to nghena teka Maduro entsena a n'wi yisa a titirongweni ta le New York. Manjeni Iran a yi tani na leswi Netanyahu a nga n'wi byela ku ri a yi dlayi varhangeli va Iran hi ngopfu and u dlayile varhangeli va Iran vo tala about 40 of them wa dlayile hi February 28 lembe leri kambe ke a nga vonangi ku ri ma-Iran a va fani na ma-Venezuela va ku lweni until the last man. So manjeni u la ku huma a nga tivi ku ri na a nga huma njhani. Netanyahu a nga swi lavi ku ri Trump a suka a Iran. That's why Netanyahu a pusha nyimpi yin'wana a Lebanon hikuva u lava ku teka Levant leyi ya South Lebanon ku ri ku va yona part of Greater Israel. Hikuva u se manyiswe swa teka West Bank, u se a tekele Gaza, and u se a tekele Kunitria na the Golan Heights of Syria. So manjeni u lava South Lebanon ku ri a endla xilo lexi a xi vitanaku Greater Israel. Prof, Nemikensi. Inkomu. Professor Tembason, matwili va vulavurile. Awara leyi nga sala ya wena na mina ndzi na ku nghena helo awara ya wena leyi i nga ta famba hi yona. Mingisero wa mina i kha yi tisela tlhelo rero ra mhaka kwala u nga va u yingisela u ri kona. Nomboro i 0860 002 543. Hi ndlela leyi hi ta va hi kha hi kota ku twa ku tlhelo ra wena mhaka ri yimise ku yini hi ndlela yoyoleyo. Sweswiwani la ni nga ko nkarhi i awara yan'we ehenhla ka nhloko ne le ka Sigagula switani i awara yan'we mahungu ya misava lawa hi nga tshembisiwa wona hi nomo wa Sesi Lilian Hlabangwani i nkarhi wa wona sweswi a hi tweni ku ma fambisa ku yini. Sesi Lili i nhlekani mahungu ya misava lawa mi nga hi tshembisa wona ya ri yini? eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlabangwani. Khensile Phethe Nhlikani mi yingisa mahungu ya awara yan'we hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi. Gqwetha ra mufambisi wa masipala ekurhuleni Kagiso leri u tlhavula leswaku ku andlariwe minjikanjikisano leyi ringanelaka hi nkarhi wa xikombelo xa bail naswona a hi mhaka leyi hlamarisaka eka xiboho xa khoto ya Magistrate Boksburg ku nyika lerutla bail. Lerutla u le handle bail ya 30 wa magidi wa tirhandi na xandla xa mulawurinkulu wa maphorisa ka masipala loyi yimisiweke entirhweni Julius Mkhwanazi. Lavambirhi va langutane na swihehlo swa vukungundzwana na ku dlaya vuthala. Gqwetha ra lerutla Masikela Masinya u ri u hezela xiboho xa khoto. Remember, with the Schedule 5 offense, we just need to ensure that it is the best interest of justice for our client, for the accused person who is at large in this case, to be released on bail. We are of the strong view that indeed we set out proper, strong reason, fortified with proper understanding of the law, that indeed it is in a good candidate for bail. Gaza la tlhelo khoto ya Magistrate Polokwane yi hundzisele mahlweni xikombelo xa bail xi yimbelerile nhlokonolo xa Mabene Chauke ku ya eka ra vumune. Khoto yi karhi ku bakanyela tlhelo xikombelo xa bail xa Mabene u koxa ku nyikiwa bail leswi nga pfunaka ku ri a kuma vutshunguri bya nenge wa yena lowu vavisekeke hi nkarhi lowu a nga hlangana na nghozi malembe mambirhi leyi nga hundza. U langutene na swihehlo swo hlaya leswi katsaka ku lava ku dlaya no va na
pfalesa xo ka xi nga ri enawini. Majistarata Godfrey Nichuozi wa hlamusela. Applicant, it is a procedure that after both the Defense Counsel in the state has completed their address in this matter, the court must prepare the judgment, whose judgment it will then read into the record in completion of this application. And for that purpose, this case has to be postponed to a further date, and we have agreed that this case should be postponed to the 30th of April 2026. Satetano Gqwetha muehleketeleriwa Advocate Michael Khumalo u byele khoto leswaku migingiriko ya vutshunguri eka mapena yi nga endliwa emahlweni ka khoto na Gqwetha ra yena. But we ask that when you do that, we be present. We also wanted to assure ourselves that things are done correctly, and that's why we asked to be present when that process unfolds. The state did not take the applicant for a confirmatory scan in our presence or in our absence. Swivutiso swi humesiwile mahlweni ka khomixini ya madlanga leyi nga na ntshamo ePitori ehenhleni ka xandla xa mulawurinkulu wa maphorisa ka masipala eTshwane loyi a yimisiweke entirhweni Umashi Dlamini mayelana na swihehlo swa thendara leswi khumbaka masipala wa Matthew Phosa eMpumalanga. Emasunguleni khomixini yi kume leswaku masipala loku vulavuriwaka hi wona a wu kona laha va nga le ku langutiseni mahungu ya WhatsApp laha Dlamini a komba a pfuna makwavo wa xinuna wa Fani Nkosi Bheki Nkosi ku kuma thendara eka khampani ya vurindzi ya nga phexeya eka masipala loku vulavuriwaka wona. Swatetano murhangeri wa vumbhoni Matthew Chaskalson u byele Dlamini leswaku a hi mhaka leyi amukelekaka ku pfuna khampani ya nga phexeya hi thendara tanihileswi khampani a ya ha yimele ku kuma nhlamulo kusuka eTshwane. What does it have to do with you? I indicated earlier on that I raised Nkosi. I took interest from him since '97 when he started working at the yard. So he'll continuously sometimes ask for me to intervene and assist. But he and his brother have a series of pending bids before the city at this point that you're aware of. In TMPD 1 and TMPD 3, they have Nkapashe as a bidder. I'm aware about it, see. 15 wa vanhu va lovile ka nghozi ya xitimela eIndonesia leyi humeleleke evuxeni bya tiko entsindza Jakarta. Nghozi humelerile Musumbunuku naswona 80 wa vanhu va tivisiwe ku va vavisekile swinene. Muteko mahungu wa BBC Adesta Ajrat wa vika. Right now, the evacuation process have been completed and the rescue teams confirming that all of the passengers previously trapped inside the severely damaged female-only carriage were successfully evacuated. This morning, when the President Prabowo Subianto visited the hospital where all the passengers were, and also some ministry are also coming into the scene, they all saying that something have to be done to prevent accidents like this to happen in the future. Kulangutisa hungu leri rhangeke mahlweni Gqwetha ra mufambisi wa masipala wa Ekurhuleni Kagiso Lorutla u vule leswaku ku andleriwe minjikanjikisano leyi ringanelaka hi nkarhi wa xikombelo xa bail naswona a hi mhaka leyi hlamarisaka eka xiboho xa khoto ku nyika Lorutla bail inkomo. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlabangwani. Ebombela Sabi White River na Lehezeview. Fafana hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Hi nga va mani handle ka Afrika wa vulavula a Saselamani Police Station. Hi tsake ngopfu hi pfune ngopfu. Hi station commander lava nga ta ho sungula ku vona station commander xo patrola na maphorisa. Hey, kuna order yin'wana yikulukumba ngo swilo swi cince kusukela loko va fikini Colonel Mudau swilo swi basi ngopfu hi tihitarila kwa ka Afrika wa vulavula se hi tsakini hi ri nga hambuxiwo police station liya a ku tsakiwa ku yiwa mahlweni va hi pfuna ya biwun'we va magaliyoni yimani mi lavi laha
kahle ngopfu botpet kahle ngopfu amilo xaviwa kumbe ta vula sweswo ante a ni xaveki botpet mina hambi vona a hi ri ku va monitoreni kolonele a hi se za hi va kahle hi va aho hi a hi yimeleni kule hi vona mativa la ka makuleke ka ku heta ku simekiwa na forum yo patrola a va yini hi voxe kolonele vele ku landzelerisa na tikresi leti a ti titimerini timhangu to chavisa se ta pfupfuleka hayi khenele a ve se za va va na tin'hweti timbirhi ku na order mativa swilo swi le ku fambeni a va hi xavangi ve nge hi xave na hi xaveni Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula u kayele lexi eka Afrika wa vulavula a ni kombela ni na xikombelo ka lava va nga na magaliyoni ku ri va ta na magaliyoni ya vona va khurha police station leya ya Saselamani ku akiwa rivala ra mitlangu laha nchumu lowu a wu le ku hi pfuneni ka nchumu botpet nchumu lowa wa police station leya a wu le ku hi pfuneni botpet va magaliyoni a va susi muako luwa kumbe ku va satellite ya Malamulele botpet kumbe xani hi nga kota ku pfuneka i police station ya njhani ya vhene yin'we i police station ya njhani ya mulavisisi wun'we wa milandzu i police station ya njhani ya maphorisa mambirhi xitichi wa xi lava va ku va ka va tirha kwala i police station ya njhani ya ku loko u kumani u ni bini ku rhanga wa maphorisa va ku luya vhele u hanyisa swona khale a va ba luya Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula eka minkarhi leyi nonohaka swinene ya ku lahlekeriwa ntwelavusiwana wu nga va nchavelelo wa wena lowukulu a wu fanelangi ku langutana na ndzhwalo wa timali hi wexe loko lahlekeriwe hi murhandziwa wa wena vona na ku tshemba tiplan ta clientele ti hakela mali ku nga sela 24 wa tiawara u nga sirhelela ku fika eka 13 wa swirho swa vandyangu eka pholisi yin'we ku tisa leswaku varhandziwa va wena hinkwavo va hlayiseka ku katsa na vana vanharhu handle ka tihakelo to engetelela hi clientele a wu xavi pholisi ntsena u xava na kurhula ka miehleketo u ta kuma 200 wa tirhandi loko u koxa tipholisi ta hina ti ku nyika ndzindzakhombo lowu hakelaka hi kambirhi eka rifu leri vangiweke hi khombo xikan'we na mali ya swo famba groza na mbuyelo wo pfula maribye joyina namuntlha swo olova ku hava swikambelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 clientele life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo sweswo mingisero munghana lona FM minute ntsena kupela awara yan'we nangona ku ya Afrika wa vulavula laha hi le ka munghana lona FM komba ndlela ku tisela nangona ku Afrika wa vulavula ni ku tisela wona tweak sukaneni a studio 2A hi le Polokwane a ku timhaka ti famba ti ri tingani kwala nga ko mi ti twile timhaka ta hi bula hi to timhaka ta ntshunxeko timhaka ta vanhu vo matikweni ya le handle na hi laha tiko ro fana na kumbe va United Nations va vilerisiwaka hako loko swi ta ka timhaka ta hi ndlela leyi vanhu vo matikweni ya le handle va khomisiwaka xiswona se xivutiso ku ta va ku ri kwena kwala nga ko u vona xiyimo xi ri njhani hi bele riqingho hi le ka 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 handle ka sweswo mingisero me timhaka leti ta maths literacy n'wina mi dyondzaka maths literacy ku ri swikolweni kumbe mi nga tshama mi dyondza maths literacy dokodela Mampila Rampila va ri a swi ta swi ri kahle ku ri maths literacy yi nga ha vi kona hi ndlela yaleyo loko va vutisiwa hikokwalaho ka yini ma ku a yi le ku vuyeriseni vanhu nchumu n'we mi ri yini a yi mi vuyerisi kwalomu nga kona maths literacy hi ndlela yaleyo ke mina loko ni kha ni dyondzisa ni yini ya kuma ku maths hi ntumbuluko wa kona yi tika ku tlula maths pure maths kambe vanhu vo tala va tsutsumela maths literacy yo pure maths loko nghena a xikambelweni kumbe kwihi ivi ri na tinhlamulo kwalaya swo ya hi ku ta gongonda na loko ti nga gongondi a wu na nhlamulo ma va maka ko se a ni tivi ku mi ri yini 0860 002543 kambe sweswi a hi kandziyeni laha rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Eric na Butpet na vayingiseri ka MLFM Butpet loko a swi koteka siku leri ra holiday ya tolo ri chiwa leswaku era ku xavisiwa ka tiko ra Afrika-Dzonga ka vanhu va le matikweni ya le handle ni vula leswi Butpet varhangeri va tiko ra Afrika-Dzonga xa voho i ku vulavula va tshame tiofisini ku nga ri ku lunghisa timhakeni ta tiko hikuva na ikhonomi ya hina a yi khomangi hina
lava hi nga lwela freedom day yi khome hi vanhu va le matikweni ya le handle loko vo famba vanhu lava swi nga endleka ku va ku ri na ku cinca la South Africa mara ku ri ku loko ha lwela freedom a ku ri ku hina hi la ku swi fambisa swilo leswi hi tsandzeka na ku humesa mati a tipompini leswi kombaka kahle ku hina a hi na vutivi bya nchumu xa hina ko va ku vulavula ntsena swi helela moyeni enovhele ni ri kala ka n'wamina hi Mashi mina vanhu vo ta hi le handle a ni va zondi a ni kombela mfumo wa hina loko ri va nghena la South Africa a va nyike mitirho ya hina ya le hi tirhaka hambi vo hi hlongola hina va qasha vona because va tele ngopfu la a South Africa ende va sungula ku ndla crime yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu a hi tleli pheti mhaka vona ende loko hi va khomini hi va vutisa ku why kahle mi fambaka mi ndla na vo crime ende leyo chavisa so va ta ku byela ku ri a hi na mitirho se mfumo a wu va pfumeleli va nghena wu tlhe wu va lavela na mitirho inkomu Gary Botpet mina la ku nghena ka leya timhaka ta vahlampfa leyi Botpet hi nga pfumeleli ku chavisetiwa hi mhaka riti xenophobia a ku na xenophobia lani munhu i ya kwini a ri hava maphepha i ya kwini i ri hava maphepha i tshika ku tshama kaya matiko lama hinkwawo va rhange va kuma independence before hina la South Africa hi kuma va onhe matiko ya vona swi hlanganana sweswi i nkarhi wa hina ku ri hina hi aka tiko ra hina ri hlakarini and hi hina hi vhotaka hi lava ku ta ri lunghisa va chava ku ya makaya ya vona va vhota le va lunghisa swilo swa vona va lava ku tala noni va ta ya onhela tiko hi nge yimeli swona munhu loko a ri hava phepha a tshama kaya i ya kwini a ri hava phepha ma swi vona Botpet vana va hina i tihobo hlakarini ni mabyala hi ti-drugs hinkwaswo hina hi pfumela ku ta heta onheriwa tiko va onhe matiko ya vona se va nga ta va ta onha na tiko ra hina inhlikani khalanga ta nongonoko wa Afrika wa vulavula na vayingiseri mpfukile mina a ni voni ntshunxeko la ka tiko leriwani ntshunxeko ku hava loko ka ha ri ku dlayetelaniweni masiku hinkwawo a wu twi mahungu lamanene ni vanhu ve le ku dlayiweni hi xiyimo xa le henhla ngopfu lexi karhataku i ku tibodara ka vula ti pfulekile ku ri vanhu a va ngeneteli so vanhu lava nga ku dlayeni ka vanhu lavawani i nge n'wi dlayi munhu i ri sober minded va va dlayi swidzidziharisi leswi swi taku na vanhu ve le handle khale munhu loko swi ku hisa nyana loko munhu a ti tlalela handle ri za rixa sweswi i fanele i ya fuhuka kwele ndlwini leni hikuva i chava a jaratini ra wena ntshunxeko a ni wu voni khalanga Tikani khalanga kan'we na le ka muhumelerisi na le ka vayingiseri hinkwavo va nongonoko leyi khalanga ni la ku nghena ka leyiwani ya ku tshukisana na mahlo xikarhi ka maAfrika-Dzonga ka lava matiko mambe khalanga ni vona nga ku xivangelo i mphikizano lowu va ku ri kona vahlampfa va suka ematikweni ya vona van'wani va nghena laha swi nga ri nawini va ta va tlhela va ta phikizana na vaakatiko va la South Africa-Dzonga ka mitirho eswikolweni na hinkwako lomu va tlhela va ta va kwala va ta endla vugevenga byin'wana bya xiyimo xa le henhla va nga hloniphi nawu la tikweni leri a ni ri maAfrika-Dzonga ya good a va endli vugevenga mara ni leswi endlaku hi vahlampfa rinyadzi leri nga na vahlampfa a swi boha ku swi hi fikisa laha ene nkarhi lowu taku ni xoko swi ta tlula na varhangeri va hina loko va ri lomuya ka social media na hinkwako va dzunisa vona vahlampfa va siya maAfrika-Dzonga handle va yimelela vona vahlampfa se ni vona nga ku i enga leyi hi fikisaka laha ene ya ha ta ya mahlweni loko va nga swi tshiki kumbe ku sivela kambe a ni a ni ma va vona ku na vanhu lava va taku kan'we va gangisa tivhoti va kha va ti gangisa hi vito rero ra ku hi na ku hunguta timhaka ta vahlampfa ta vanhu va voma matikweni ya le handle Afrika-Dzonga a swo amba voti sweswi vanhu va march on march va va ri na ntshungu wo tala laha loko vo va lava ku cinca va ku va lata va political organization mi nge va voti operation dudula a endla sweswi yona ku loko se yi ti tsarisela swo la ku vota na lava vanhu lava va yi seketela va nga nghena kona va vonangi
kambe mi ta nghena ka xiyanimoya no va Afrika-Dzonga swi nga va ka yini Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani hikwa 0860 la ele ka Munghana Lonene FM nhlekani nhlekani mpfukeni botpet mpfukeni nga bona papa mpfukeni xikhulu man ya xikhulu xa mina mhaka ya vanhu vo ta hi le handle ya ha ta hi hlupha ene mi ta tsundzuka hina history liya ya ku va hi kume ntshunxeko lowu hi nga na wola South Africa hi pfune hi matiko man'wana like Mozambique, Swaziland, Zimbabwe, something like that loko nyika xikombiso le kusuhani se vanhu lava loko hi ta hi kume democracy kwala ka vona 94 va ta va tele lawa xikhulu xa mina se mi kuma ku na crime yi fika yi va henhla mitirho yi nga ha kumeki hi mhaka ku laha ku overcrowded ku va ku ri na vanhu vo ta hi le handle se hi swin'wana ene se mi kuma ku va ku ri na crime ene xin'wana futhi ka tibodara ta hina hi hava control mi ta tsundzuka sweswi ha khale ngopfu ha ku introduce BMA, Border Management Authority still vanhu valava a va le ku tirheni se matiko man'wana xikhulu loko va vona mi khe mi athaka mi-foreign a endle vugevenga very mi le ku abuseni ka vahlapfa se that's why mi kuma ku matiko man'wana ma karhi ma kwata se mi ku ya hi mina se ya ku hi tikeleni swi ta hi tekela nkarhi ka ku va hi dilana mhaka ya vahlapfa because tibodara ta hina va le ku tirheni ka nchumu ene crime yi le henhla and loko mo cheka mi ta tsundzuka evulavuleni wa Minister of Correctional Service a kombisa ku tiphesento to tala ta vanhu lava nga va sevhaku ti-sentence va nga gweviwa a tijele ha vanhu va South Africa i vanhu vo ta hi le handle laha ku va botpet khalanga va bapeluka va hakelaku tax va hakela munhu la nga jela kha nga tshame kona South Africa se swi ta hi tikela botpet swi ta hi tikela xikhulu xa mina because loko sweswiwani munhu we le Mozambique noni ka xikombiso munhu we le Swaziland munhu we le Zim kwa Swaziland hi le Eswatini se mi kuma ku i fika khomi ta crime botpet ivi hina hi teka nawu wu veka mavokweni ya hina so boha South Africa yi va khoma vanhu valava because South Africa hi hava munhu wo ba un'wana hi hava munhu wo xanisa un'wana hi hava munhu wo vulavulela munhu un'wana swo biha so hi sweswo botpet se ya ku hi tikeleni xikhulu xa mina kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini hi nga sunguli hi ndlela leyi hi sungula kwalano ka Miyexe hikuva swi Miyexe i va mani lava nga la tikweni ra n'wina mi nga va tiveki a hi tiveni ku va mani hi ya ka Mhlavelemu hi ya laha ka Khakhala sweswo hikokwalaho ka yini swi nga ndlisi sweswo kumbexana hi ta kota ku swi tiva ku i va mani lava va nga laha swi ri nawini i va mani lava nga laha swi ri nawini kambe hi nge swi koti hi mhaka ku van'wani kwala ka Miyexe va tirhisa vana vo ka va nga ri na maphepha va ma tirhisa mapurasini ya vona van'wani va risa tihomu van'wani va endla yini sweswo 100% xikhulu very loko byala byi vila byi sukela mbiteni i ntiyiso hi fanele tanihiloko mi nyike xikombiso ku hi fanele hi sungulela ka Miyexe na tara xi xo sungula lexi ni xi rhandzaka ka hosi Miyexe as a person i leadership ni vula hosi Miyexe va ri voxe va na a leadership ka Miyexe ku hava va ku na xitandi xa vanhu vo huma xitandi xa vahlapfa va ku group ya xitandi xa vahlapfa hi hava swilo sweswo ene xin'wana hosi Miyexe to be honest a va
teki xitandi va nyika munhu wo ka nga n'wi tivi hambiloko ku ri munhu wa kwala South Africa a ku numa tikweni ro karhi va fanele va endla ti-references se mi vula swona Botphet ku hina hi ri vaakatiko i ni muyexe ka Mhlava Valley eka Khakhala hi fanele ku ri hina hi rhangaka hi vona ku ka tiko ra hina hi safe na vahlapa ku na vahlapa na vugevenga byi njhani na ku ri hina kwala tikweni ra hina hi kona hi nga ta kota ku sivela vugevenga a South Africa xikhulu xa mina number 2 0860002543 emakumembirhimbirhi timinete ntsena ku pela wona ya 13 na Metslit a hi vulavuleni yona mi nga chavi na yona a yi ngenini a ni vuli ku xikolokolo nguvu ya Pitori a hi vulavuleni yona no vula ku na yo nghenani hi vulavula hi twa ku matitwelo ya n'we eka mhaka ya Metslit hi ndlela yaleya ku na ti-gateway subjects swo fana na va accountancy, maths, physical sciences, life sciences, leti ti pfuna technology sweswo swa ku taniya loko na hambi u lava ku ta va dokodela khale futhi no ka ni nga tivi masiku lama khale loko u lava ta va i lava ku ta ndla MBCHP life sciences a yi nga ri xirhangani a ku ri maths hikuva va lava ku ta ku dyondzisa maehleketelele lamaya ma ku loko i vona xilo xo basa i hleketa na hala ka ntima ka xona ximatsi na xinene ma yi va mhaka kona hi yo mhaka vanhu lava nga dyondza maths vo tala va na yona mhaka leyi vulavulaka yona ya critical thinking a va lo swi dyondzisiwa ku lo tirhisiwa byongo ku byi kota ku leteriwa byi za byi fika ka xiyimo xa muxaka wolowo ma yi va mhaka kona loko movha yi kha yi gonya va yi languta hi ku gonya ka yona na ku loko a yo korhelela a yi tandisa ku hi sweswo swa ku taniya sa hi buleni mhaka yini na ku swa metse swi le kusuhi na mbilu ha metse I am kidding cindani mi nga ku ngheni fika leswi hi nge le ku vula leswo enhlekani nga n'wi hoxi ncindani hayi tshika ncindani n'wi tshikeni ka leswi hi nge le ku vula leswi tiva mara enkombe hayi no ta vula mi nge huma ka yona yaleyo hina hi ta hlamula leyin'wani ya vahlampfa yaleyo metso hi ndlela ya pure maths se leswa Metslit swa hi donoranyana naswo va ta hlamula van'wana Botphet loko hi vuya ka leyi ya vahlampfa ku na siku rin'wana nga tshama ni nghena ni ku no loko mutswari a mutini a tsandzeka ku veka nawu wa muti wa yena ka ku vana va vona kumbe vana va n'wina tanihi vatswari va fanele va hanyisa ku yini ku hetelela ku va na problem ya ku va mi kumeka a mutini ku hanyiwa leswa swo vana vo voya a ku vi na nawu ene swi tala ku tikomba ka loko va kha va hanya na van'wana a handle kumbe na le ka miti ya van'wana van'we va pfa va vutisa ku kasi n'wana ka mani a wu na nawu a wu dyondzisiwangi nawu na ku va ni vula leswo Botphet i ku loko hi tshame hansi hi languteni eka mfumo wa hina lexi ni nga xi realize ka ni moni ku tinghozi to talatala leti nga endleka leti ti va ku ti kha ti vuriwa ku ta xenophobia mfumo wa hina wu nghenelela loko swi tikombe nga ku na ku wela ka sayiti ro hi nga ku hi ya eka hisa vahlampfa lava nga ta swi nga ri enawini ka tiko ra hina but loko se swi fika ka sayiti ra ku hina leswi endlekaku ka sayiti ra hina ku hi safara ku fika ku tanihi vaakatiko a swi langutiwi va tala ku attenda ka ti-issues teto loko ku kumeka kha ku ri na problem yo karhi leyi maybe van'wana vaakatiko lava nga le handle va va ku va kha va complaina ku South Africa va le ku xaniseni ka vaakatiko va le handle kumbe ka vaakatiko va ka hina ku ya hi lomu va sukaka kona so mina hi ku vona ka mina swi va swi nga tshamisekangi hi ku loko ku ri na xiphiqo a mutini Botphet mi vitana vana van'wina hi vambirhi ka vona va tshama hansi mi languta xiphiqo kumbe mvulavula na vo mi yingisela a ni tshama ni twa mfumo wa hina wu ti nyike nkarhi wa ku va wu yingisela swirilo swa vaakatiko ku hikokwalaho ka yini va rila ku fika kwalano hi ve na swiphiqo swo fana na titiraka na timhaka ta swa ntirho ku vanhu va hi tekela mintirho loko va fika handle sweswo timhaka ta vugevenga laha ka swin'wana swa switetse loko mi langutini mi kuma ku ka migingiriko yo tala ya vugevenga na yaleya ti-haste yo yiva timali yo boma timali
mi kuma ku ri na vaakatiko vo karhi va matiko ya le handle kumbe va matiko mambe ene loko mi ya cheka mi kuma ku a va nghene laha tikweni swi nga ri nawini laha swi hetelelaka swi tlhe swi tika no tikisela wo mfumo walowu wu nga wa hina na timali ta hina leti nga ta tax leti ku tirhaka tona ku va hi tikuma hi khe va tlherisela ndzhaku ku va hi tikuma hi khe va ri hina hi khe va fida lomu ya tijele na lomu ya ti-police station so i swilo leswi loko ve mfumo wa hina a wu tiyimisele ku lava ku lunghisa loko mo languta kahle mali yo hlaya swinene leyi a yi ta pfuneta vaakatiko va tiko leriwa kambe instead of sweswo hi ya mahlweni na ti-corruption ta ku va van'wani va vona va kuma va kha va nghene ka tin'wani ta tindzawulo ta mfumo ti vutisa ku munhu i nghene njhani ka ndhawu ya mfumo a kha huma ka tiko ro karhi laha swi nga laha swo ka swi nga pfumeleriwangiki ku munhu u huma ka tiko ro karhi a nga kumeka kha rhangela xiyenge xo karhi handle ka loko ri ku vuswikoti byebyo a byi kona laha tikweni ku vulavula ntiyiso so mi ya kuma ku swilo swo fana na sweswo Botheta swi hetelela swi va na swivutiso swo karhi ngopfungopfu eka vaakatiko siku leri nga tshame vulavule hi issue yaleyo ni mi byerini loko it's a ticking bomb nga ku ni swi vekisa xisweswo loko it's a ticking bomb swilo leswiwa ku ta va na siku leri vaakatiko va nga ta hetelela va ti tekela nawu va wu veka mavokweni ya vona hi ku mfumo a wu le ku ndeni ka nchumu ku kombeta ku lava ku pfuneta ka leswi nge le ku humeleleni laha tikweni mo ni mi nyika xikombiso xo hetelela a ni tsundzuki hi ri na engagement na na matiko laman'wani lama hi kumeka kumbe nkarhi wun'wani mi kuma ku kusuka laha tikweni hi tlherisela vanhu ku va vona endzhaku ku va na vona va va na ku hoxa xandla laha tikweni leswaku i yini va nga xi endla kumbe ku va pfuneta leswaku loko vanhu lava deportiwa na vona a va kha va humesa xikhwama xo karhi kumbe va kha va sapota ka swo fana na sweswo hinkwaswo swi va swi kha swi languteriwe kwini laha tikweni ku a va humi va fambisiwa hi yini hi xibalo xa hina kambe loko va nghena mahala mo ni mi nyika xikombiso n'wana wa n'wina mi nga kuma ku a nga yi tivi plane Botheta hi mhaka ku am afford kumbe a mi swi koti ku n'wi yisa Cape Town na vulavule kule kumbe ku n'wi yisa kwala Durban kwala kumbe kusuka kwala Polokwane mi n'wi tisa kwala Joni a nga tshama a experience swo fana na sweswo munhu i suka le loko mo languta Ethiopia ku yi tshame kwihi le henhla le kumbe yo Nigeria hi yona le kwale nga kona munhu i te lawani hi timinsi teta nga tisa hi swona hi titiraka teto ka connecta hi nda va Tanzania hi nda kwini hi nda va Zambia lava hinkwavo lava a za ta yehla a nghena va Zimbabwe a nghena kwala kaya loko se hi fanele hi n'wi tlherisela ndzhaku ya n'wi khandziyisa xihahampfhuka lexi a ka nga pfukanga xa xikhandziyini yena ya khandziyisi hina na ku durha ka xona hi n'wi tlherisela kwini a kaya a tlha khandziya titiraka i va vuya futhi inkomo sweswo mingisela Munghana Lonene FM nangana ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 30 timinete ntsena ku bela awara ya 10 na ri ta eka riqingho rero andzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va emisekweni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi enhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi va xiyenge xa vaxitimela ndzilo va karhi ku lwisana na malangavi ya ndzilo laha ti nyikeke matimba eka khampani ya Denel eWestern Cape. Khoto ya Magistrate Polokwane yi hundzisela mahlweni xikombelo xa bail hi ximbeleri nhlokonolo xa Mapena. Mahungu hi xitalo hi awara ya 2. mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani a hi tekeni loyi a ri muyingiseri wa hina nhlekani Botheta na vayingiseri a yes ni lava vulavula hi leyi ya Matslit ya Matslit hi ku ya hi mina Botheta yi nga susiwi a yi vi kona ni vula leswi hi mhaka ya yini na loko ho twisisa ku vana lava va ri tlasini a va fani vana lava va nge maths right angolo yi teka hi ku uloziwa okay van'wani va choosiwa and all that
miehleketo ya hina hi ri vanhu let alone vana lava va nge le tlilasini a yi fani. That's why mi kuma loko vana hinkwavo va tlakiwa pure maths, right, ku va tsala exam or a test. N'wana loyi a ngo to tsala pure maths a kuma 98%. Ku va na n'wana luya a nga wa phepha lera ra pure maths a kuma 25, right? Miehleketo ya vana a yi fani. Ko va ku swikolo ni vulavula swona na n'wana loyi grade 10 next year va fane va choose the subjects. Va hi vitanile exikolweni hina vana va ma grade 10 this year ku ri hi ta va hi hlamusela ku va n'wana a fane a choose the subjects. Va hi kota na ku hi ri vatswari nyiki vana pressure yo a choose pure maths hi mhaka ya yini, hi mental capacity ya n'wana. Mi frustrate n'wana ngopfu loko ri sweswi mi byela n'wana ku famba u ta fane u endla pure maths a kha a nga swi koti. kambe mi nga swi ta na leswi mi swi kombela ku seswa mina a ni tivi ku riqingho ra n'wina mi tirhisa yini i riqingho leri ya khala ku ra ka Telkom leri ra ntambu? Yes, ni tirhisa rona. Yi tsondzekeleke ngopfu ntambu ya n'wina kwala nani kwala ka headset? Not really. Tsondzeleke kan'we. Ni kombela mi ringeta ku yi tsondzulula nyana yi ndla ti-field leti ti ndlaku ku yi duma. Kambe loko mi nga mi ndla sweswo yimani mina mi byela leswi ku na leswiya swa ku miehleketo ya hambana ha swi tiva kumbe swa tiveka, kambe lexi xi nga koho i ku hi mpfuka ku tumbuluka maths leti na lava a va ta wu kota maths hi kan'we va tsutsuma va tsutsumela maths leti. And ku ve ntiyisiwa ko i ku maths leti it's not like yo va a simple subject, a yi olovangi futhi ka hina hi nga dyondza maths ha swi tiva ku yi tika ku tlula maths. Se vuyelo a kuma ku ti 100% ka pure maths a nga tsandzeka ngopfu loko ya ka maths leti because maths leti i swin'wana. Se lexi xi ngele ku vaviseni vanhu vo fana na va dokodela Mampila Rampila va ri i mhaka ya ku vana lava a va fanele va kha va dyondza maths hi mhaka ya ku tumbuluke maths lowu va ya ka wona. Loko ka dyondziwa a ku ri na malembe a ku dyondziwa va ku dyondza maths swi ku hwi ivi swi ta swi cinca va ku i dyondza maths ku na higher grade ku na standard grade. Kambe lexi a xi kha xi va kona a ku ri ku a ku na ku i ta ya dyondza maths un'wana. Loko i nga dyondzi maths a wu dyondzi maths, loko dyondza maths i dyondza maths. Hi leswi venge a swi ndlisi sweswo ku loko ku ri ku byongo bya n'wana byi tirhi sesi hayi ku a byi tirhi ku mani nga swi vekisi sweswo. Loko ku ri ku byongo bya n'wina a hi byona lebyi bya ku byi nga dyondza pure maths a byi vhe byi tshika ku nga vi na maths. Kambe loko ku ri ku bya n'wina hi lebyi nga koho byi nga ka pure maths a byi dyondzi pure maths. Kwalano ni yima na vona nyana dokodela Mampela Rampila kwala, kambe swi ta lava futhi hi tlhelela futhi a tlilasini a ni ri vanhu lava ku vulavula ku biha hi swikolo swa le kwihi na le kwihi ku fanele ku tlheleriwa tlilasini. Mathicara ma vona khala ku na leswi va ku career exam a hi ya mi dyondzisiwa ku vatswari lava byeriwa ku n'wana loyi a nge dyondzi maths a va byeriwa ku a swi vuli ku a nga tlharihangi. Ti kona ti-career leti a nga ti endlaku a nga ri hava ku maths leti ti nga n'wi pfunaka aka le misava leyi hanyaka ka yona. So na miehleketo leyi ona ya ku loko n'wana a nga dyondzi maths a nge vi nchumu hi yona yin'wanyana yi endlaku ku vana va twa va ku endla maths kumbe van'wana na vatswari van'wana va fostela vana van'wana ku va endla pure maths va nga hi ka maths leti u nga swi kota ku endla ya yo karhi hi maths leti. Vutomi lebyi hanyaka byona a byo nida tiroboto ngopfu, a byo nida ku ri hinkwenu hi va madokodela hi tiroboto na swin'wanyana wa endla u nga endlangi maths leti. Ko va ku swikolo swa hina a va hlamuseli na hi vuenti ku vheta ku tekiwa ku loko mi ri n'wina ma maths leti a mi tlharhangi mi ta endla yini mi ta dyondzela yini after grade 12. Ku na swo tala leswi Department of Education na loko ku ri kita hi face out
yi fane yi tlhela yi swi implementa hala atlasini swi dyondzisiwa vana swi dyondzisiwa na vatswari mi vitaniwa mi kombisiwa se kwalano mi la ku holova na vanhu vo tala vatswari va masiku lama vo tala va vona n'wana mani swa ku van'wani va tsandzeka na ku tiva ku n'wana wa wele ka grade mani swa vatswari vana va masiku lama kambe ni lava ku yi hetisela sesi a ku ri na leswiya va nge ri i ti-psychometric test a swi ndliwa loko ku la ku tluriwa ku la ku ya langiwa tidyondzo yes a swi ndliwa ka standard 7 ku nga grade 9 sweswi sweswo a swi hi pfuna hi ku mina ni vulavulaka na n'wina sweswi loko va ndla psychometric test loko ti vuya ti-results leti loyiwani a yi ka swi swa entertainment swa history swa yini ni ya oma nhloko ivi mina ni ya dyondza swa ti-maths na ti-science kambe hi mhaka ya ku test leyi a yi swi vonini ni vekile degree leya ya maths ni vekile degree leya maths ekaya a yi le ku tirheni mina ni le ku haxeni inkomo ni mi twirise swa mina na cancer a cancer se swona se kumbexani i ntlhontlho ka n'wehe varhangeri hi tlhelo ra mfumo wa hina hi vaka na mi nyiki xitulu ni ya fambisa swin'wana ko emfun'wini a ni tivi ni ndlisa ku yini vakuloma ni yimisa voko mi ta lala loko ni ri kwala loko no suka kwani ku ni vhoteni mi ta hlamise ku na muku swa tipolitiki khalaka a swi fana na Afrika wa vula loko se ni yimise voko kambe leswi a ni la ku vula swona hi leswi i ku na swilo leswi va nga swi susa loko hi nghena ka mfumo lowu hikuva swi susuli swi nga hi onhela test yaleyi ni vulavulaka yo a hi tsala hi pensela va vekela va vuya va ku Mateula famba mi ya dyondza i social sciences mi ya dyondza va history na yini hi mhaka ku a swi nga ri fashionini na ku a hi twa yi nga ri kumbexani loko i dyondza ti-science hi loko i ri ka xiyimo ivi mina ni sindzisa ni ya dyondza ti-science ni tlhela ni va thicara ra toho and ali kambe leswi ni vulaka swona i ku i swilo leswi namuntlha sweswi ma swi endla eswikolweni swa n'wina swa ndliwa no hambi vatswari vo lava ku ta nghenelela va lava ku vona tidyondzo ta vana va vona va ta swi tivisa ku yini ku a mi susele loko a mo endla psychometric test leya mi ku a hi endleni xikambelwana lexiwani hi kota ku vona ku miehleketo ya n'wana lowu yi fambisa ku yini kumbexani vana vo tala lava va nga ti-drop out lava nga heta lava tshika swikolo sweswi a va ta va nga tshikanga kambe a hi vulavuli hi swo ntsena i nhlekani hi mi minjhani Mthembu papa mina hi pfukeni hi ngo vona hi pfukile okay Buthphet ndi kombela ku nghena ka leyiwa ya vahlampfa na United Nations mativa ni le ku laveni rito ra kahle rito rero a hi rona ra hi nga ri tati ngonon'wini ra vahlampfa a hi laveni ku kumbexani sweswiwani hikuva na ha ri ku ri laveni a hi pfeni ni hi tirhisa ra ku vanhu va matiko mambe onda withdraw inkombo Buthphet ndi kombela ku vheta ni nghena straight laniwa ndi kombela ku vula ku United Nations ndi vona ingaku yi le ku feyileni ka matiko and ni ze ni vula so because mi ta tsundzuka ka speech swa nkulukumba Ramaphosa i ze kun'wana a swi vula ku United Nations has become a toothless organization leswi vulaka swa ku i wo tsandzeka ku swi vula kumbe u chava ku swi vula swa ku swi fana na loko ku fakiwe board gate va ku beware of the dog ku va ka ha ri na nchumu ndi vula so Buthphet hi ku United Nations a ku fanekele yona sweswi nga na ti-problem ngopfungopfu hale ka SADC region yi ta va na ti-meeting na matiko lamaya vanhu va humaka ka wona va ta ka le South Africa a hi ngo for example va fika va khoma meeting na Mnangagwa va kamba swirilo swa yena ku nkinga i yini na matiko laman'wanyana lama va nga na challenge ya ku fana na yena so but Buthphet a ndi hlamali ngopfu because United Nations loko u langutisa matimu ya yona ku yi fomiwe rini a yi fomeliwa yini mi ta tsundzuka ku loko yi ta fomiwa hi ti 24 October 1945 a yi replace the League of Nations and the main reason ya yona a va la ku unite
ti-nations and nkarhini wa kona ti-nations matiko lama ma hlanganile a ku ri 29 ya wona se swi tikomba nga ku United Nations yi nghenelela loko se swi onhakile a yi koti ku nghenelela kumbe ku preventa kumbe ku sivela ku sweswi hi vona ka vanhu va humaka ka matiko ya le Zimbabwe va tlula ka minkova va ya ka hala South Africa hi nga swi sivelisa ku yini mina Buttpet na ku tshemba ku loko vo khoma meeting na vona va president lava xitshunxo va nga xi kuma hi ku sweswi mi yi vona ka Buttpet se hi nga ze hi hangalaka se hi ta kumeka hi ta tekiwa nga ku hina hi tiko ra bad leri zondzaka vanhu ku ve vo a va ta swi kota ku swi sivela loko endla leswi nga fanela Buttpet ku ve hambi va zone ko va hi ku mina nga vula ku personal ka tlhelo ra mina a ni swi koti ku zonda munhu so hi nga tivi ka lavan'wana ku va va zondela yini inkomo Buttpet khetseri botho wa mina 0860 002543 nongona ko eAfrica wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela rixe njhani ku hala mi nga koho rixe kahle ka tin'wana tindhawu veri ka hisa la hi ri kona tolo a ri fikile le ka 30 wa degree mpimo wa hiselo tolo se hi n'weti ya Dzivamisoko leyi nga kusuhi na Mudyaxihi loko na vulavula hi le hi ri kotolo ni vone patu rin'wana hi le ka Nyavani ne i nga ri patu leri ya ka Makhasa i patu kumbe yini leswaku hi le ndopeni hi le ka Nyavani ni cinda ka Nyavani hayi la ku vulavula leswa swa luya wa la ku vulavula leswa luya 29 wa malembe leswi hi vulavula swona hina leswi hina hi vulavula hi ku patu leri ya ri ya kwi ka Makhasa ayayaya ka Makhasa hi le ya ku ri na hi le ka va MD Shirinda ne ka Makhasa hi le ka va handle ka MD Shirinda hi le ka va mani hi le ka va Richard Macheka ne patu leriya ku hindiwa mi ta ku loko mi ya ka Makhasa i ndope yimana tshika kulo na mahlweni vulavula saze swi ni vulavurisana leswi swa le ka Derby le ka Kaizer Chiefs le ni nga na Pirates ni nga vona vanhu va kha va nikana ta vuswa leswaku Derby ya tikomba ku se kulwa ka vo kukulu eka mampela kambe sweswo hinkwaswo ne a no ti vulavulela na va loyi i nhlekani Mohashi Mingseri Pukanka hina valava a ni ri na a yi nga ta chaya kahle loko mi vulavula hi patu ro ya ka Makhata mo hi swi tshika na swona na swi twisisa ku hi ya kwihi kambe ni ri vonini patu leriya ni ri vonini ra le ka ra kusuka le Ntsinda le ka Xikondo ni ri vonini na lowa n'wana sesi wa GV ni n'wi hlamuserile ku a ndzi swin'wana a vulavula na vanhu lava va khumbekaka va ku va ta vulavula na a ni ri hosi Xikondo i n'wana sesi wa GV GV a hi wa ka hina se a ni va malume wa n'wina mina hi sweswo Khalanga a no ka ni nga hlayi minkarhi leyo tala inkomo ntukulu a hi vazi i teti Khalanga ni dyondzisile a Hanyani Thomo hi 1987 ka ha ri na leswiya swo loko i pasa standard 10 kumbe matric wa pfumeliwa ku dyondzisa ni ta ka curriculum dyondzisile a Hanyani Thomo lexi ni nga xi vona Khalanga ne loko a ku ri na mathematics va biology va geography ivi loko mi fika ka matric mi fika mi ku bamse lexi xi nga ta xi ta ni karhata ngopfu ene leyi ni la ku yi veka ni nga jahangi ku ni nga holovi na vanhu ivi ku va na subject yin'wanyana va nge i biblical studies mo ni tshika Xitsonga lahaya loko se hi fika na va big mots laha hi fika hi swi languta kahle loko hi ri ka matric ku wala loko ni endla bibs ni ya dyondzela vufundhisiki ene a yi pasiwa hi leswaku mativa a yi pasiwa leriya ro no se ni vuya ka maths mativa loko maths loko hi vulavula hi pure maths a ni lavi ku swi compare kumbe ku swi fananisa literacy na mara no vona nghozi ya ku loko
mo endla psychometric test a ku ri na vanhu a ti-second office hala ka hina a ku ri na kulukumba n'wana va ku yi chawuka tshama ka Malamulele mara a famba na swikolo leswiya swa East hinkwaswo a kha va hi tsarisa swilo leswiya swi ku hluta ku n'wana loyi i lunghile leswi laha a ni vula ku a hi lulamiseleni vumundzuku bya n'wana loko mi teka xihloka mi xi lota khalanga mi lava a hi tshikeni lava vo homboloka vo a xi lota ala ku dlaya munhu mi fane mi tiva ku noni xi lotaka hi ku xi la ku tsema timbalelo swi basa ivi ku ri na xikolo xin'wanyana again a va ku eAmbaga ni na papa ntsongo veri i Pete Matlarini va rhunga laha Maribyeni a sasela mani ku tlhela ku ri na nkulukumba n'wana ve nge hi Magigele i ngheni Ambaga i plambara hileswaku swilo leswi a wu nge swi endli nga pimapimi leswiya a ni tivi hambi swi mi ta langa n'wina ku hambi swi wela ka maths literacy kumbe swi wela ka pure maths mara lexi ni xi tivaku na xibokisani xa va ku xitensele i hlutiwa i vupfa loko swi ku tsandza a ku ri na swo karhi leswi i nga hambutelaku ka swona mara swi ke swi aka yini vumundzuku bya wena loko mo languta geography ani meteorologist mara ve nge ni dirivuli va meteorologist because ni endlile ni tlhela ni yi endla nyana ne le university ivi mi languta ku a ni la ku endla yini hi swona na loko se hi fika hi ku bamfela haya hi kona kumbexani hi la ku endla geology leswo swo dyondzela maribye langutani laha ka ntshava ya Xikunda ya ka Xikunda loko ko va na n'wana loyi a nga dyondza geology i swi vona kahle ku tshava leyi i resource kumbe yi na nkoka ka maribye lama yi nga na wona ivi lava kota ku tirha va ta tirhana na swona ku katsa na yena hi mhaka ku i swi dyondzerile se lexi ni nga ku vulaka xona loko ma languta physical science mina a ni nga pfumeli na lava a ni dyondza na vona hi khutazana ku loko hi teka maths na physical science na biology a swi vuli ku hi lo tlhariha ngopfu mara na va nga nyikiwangi ku ya hi ti-test leti mi nga ti vula ta va psychometrics leto kambela miehleketo na vuswikoti ta vula ivi ku hela ka lembe kumbe nkarhi wo karhi khalanga ku ta lava a va ku i career exhibition ku ta tikhampani ku ta va mfumo sweswi vanhu lava nge le ka mfumo khalanga a swi vuli ku a va swi koti ku tirha van'wani va vona lava nga pasa tidyondzo ta vona hi ku lava bhinyabhinyaku swilo mata munhu wo va a dyondzi swilo a ri specialist i na nghozi yikulukumba ngopfu sweswi se ku tirha that's why mi vona swilo swi nga fambi swa mintirho ku na swilo swin'wana ni ta pfuka a na ha pfumeli ku vitaniwa swona and na ala chief hey leadership vanhu va lava hi lava corrupt loko mo za mi twa vanhu va vitanana sweswo ku na leswi va nga tshama henhla ka swona va nga lavi ku tirha swilo swa right mara va kha va swi dyondzelile swilo swa right mara kumbexani loko ni yi gimeta hi vulavula hi tidyondzo kumbe i pure maths kumbe phela mina ku ya a ni yi tseketseli literacy yo lemukisa ku maths wu endlisiwa leswi na leswi mara maths hi woxe hi wose wu ku swekaku i ta kota ku tiva ku ni ya university ni ya endla vudokodela ni ta kota ku pima swikero ku loko ni fika laha ni rhanga ni pimanyana ni nge se paxulela munhu n'wanyani loko kumbexani sweswo taniya khalanga mo ni yima kwalaho kambe nkoka ya swona i ku va lava hi nga va langa anyway kwalaho ka ku no xidemokirasi kumbe ntshunxeko lowu i varhangeri va lava hi vete va fanele hi va byala yini vutihlamuleri hina va mbuyangwana mara hi le ku swi endleni na a ni vuli ku ho tsandeka kambe to lahla masema la henhla lero va za va endla na tisilabasi ta mbodza ku tlhe ku loko swi fana ri botsotso loko a thaja ri botsotso munhu hansi na matshaku mi ri tshika kwalaha a practice a za a swi kota a swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA xiphiqo xa makheniki nxaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe hi yimele milandzu ya vaaki vugevenga na vatirhi swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo Pulela matimba lava nga ka Prosident 4-in-1 capsule loko u lava ximakiwa xa maphilisi ya ku sirhelela ya basisa ndzeni loko hi tlhelo ya tiyisisa rihanyo ra wena hi ku angarhela swi nga yi hi malembe Prosident i munghana wa rihanyo ra wena ra siku na siku Prosident yi sirhelela miri wa wena eka ku dyuhala ku pfimba ka miri mavabyi ya mbilu na mavabyi ya marhambu ringeta Prosident namuntlha kutani u langutela mundzuku wa rihanyo lerinene ya kumeka etikhemisi hinkwato loko yi nga vuli ku Prosident a hi Prosident Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani
kamkana lona FM komadlela kha kwa shala wana tweak suka studio 2 angamdela van'wani ku hani ko ka TikTok va ku famba lava ku khalanga pet matibula ka TikTok ivi vona ku mbale suti ya njhani ya mara la suti tambyela minduku ku nrungela hi mani suti leyi mara ma yivona muski rungwa hi mani all right amkeleni n'wana mingiserilo nhlekani mi amkerile la ile ka Munghana Lonene FM lo sila lo sombala mambala swi leswa mi nga saka Africa wa vulavula sisi la ku ta vona la ka Africa wa vulavula hi le New York hi le maku no swi tshama swara wa mina okay ni la ku hlamula leya ya nga matsalani nkulu wa United Nations Antonio Guterres loko va vulavula hi ku vilela hi vahlampfa lava nga la Afrika-Dzonga mina a ni ta ku vona va fana ngopfu loko va hlamula swilo swo fana leswiya na lava ka BRICS a va fane vo no hlamula loko nkulukumba Donald Trump a ya rhwala mupresidente wa tiko rin'wanyana le Venezuela le Nicolas Maduro hi ku leswi a va fane va hatle va vulavula hi swona a wu swi koti kusuka i ya teka murhangeri wa tiko rin'wana loko a ri na milandzu tiko releriya a tengi kwale tiko leriya a vaniwana ande tiko releriya se a va hlamulangi nchumu ku Donald Trump hikokwalaho namuntlha a tinka xikwembu xa misava hi vana swiphiqo swa Iran na kwale Iran a ya kona a vulavula ku matlhari lama hi n'wi toloverile na mfumo wa yena wa ma-Republican hi ku mfumo wa America va swi endlile swo sungula va swi endle ka Iraq va swi endla ka Libya matiko ya lama va nga nghena ka wona ya hlakarile namuntlha nakona kulukumba Mandela va n'wi hlamusela ye loyi a ri ku fumeni nkarhi wolowo ya George Bush lowu wa vumbirhi a vulavula hi weapon of mass destruction a ku na matlhari lama nga lavekeni mara va ma kumanga mara matiko lama ma file se mina a ni ta ku leswi va lava ku vulavulaka swo va United Nations a ve le ku tirheni ka ntirho wa vona kahle a yi kona yi file ku hansa leyi nga kona laha misaveni loko a va vulavula va United Nations i nge hi nga fikangi laha hi ngo dururiwa hi tipetrolo hi nga onhangi nchumu xa mbirhi lexi ni ta ku hetelelaka hi xona hi liya ya ku president Cyril Ramaphosa leswi a va endla swona leswi a va ri ku swi vulavuleni Free State swa ku va ta lwa na vukungundwani mina a ni va tivi va swi kota ku lwa na vukungundwani vo kota ku vulavula ni vula yini na hi ku na loko va ku va hlongola va lo kota ku hlongola mbuyangwana yeluya wa DA ka Government of National Unity va nge Andrew Whitfield lexi xi hluphaka eka vona ka vandla ra vona eka ndyangu wa vona aka muti wa vona vo va cinca vanhu loko va hunile ku fana na dokodela no buhle ka bindzu loko va ku susa le ka higher education va ra wa mina va n'wi yisa ka Chief Wimp se hileswaku i vuye xindakwandakwani mhani luya liya yin'wanyana mina ni kala na ku ni yima na Matthew Sposa premier wo sungula ka mfumo wa nkulukumba Mandela a Mpumalanga hi leya ya Senzo Mchunu swi tsandza kwihi veri va yimela Madlanga Commission se va ri n'we mi landzelerisaku swilo hi ti 14 ta June 2005 nkulukumba Thabo Mbeki a va zangi va yimela leswo karhi ku twa ntsena ku nkulukumba Jacob Zuma xi ri xandla xa vona va na vudyela na xa appreciate vo lo va n'wi susa xitulweni a va yimelangi ku ti-court processes se hi marito man'wani mupresidente wa hina ni va twile na ku va vulavula kwala stadium xa mina xa Saselamani dokodela Phuphu Ramatu loko va lo tlhava hlaya laha ka commission ya Madlanga ku za yi va yi ri koho a hi ngo president vo lo swi endla hi mhaka chapter 5 ya section 84 subsection 1F ya ku va na nawu va pfumeleriwa ku ta commission nkarhi wun'wana na wun'wana swilo leswiya swi pfukile yini hi Mkhwanazi Hlahla Mkhwanazi hi ku vona a va ku va famba va bela hi moya va vona na Maumela va i maxaka wa vona a va va tivi munhu loyi a nga dya 2 billion se ma a ni ta ku hi ku komisa a hi ve na ntiso hi nga yimelelani tanihi hi ku fana na tinxaka tin'wana ti yimelananaku handle ka Matsonga Machangani xivulavuri xin'wana xi nge Matsonga Machangani ma lava tin'anga kumbe vafundhisi va ta mi khongelela ku na n'wina mi hlayisana loko Phetho o ndla swilo hi lexi hi lama mepeluka i ta koka hi peluka wuloni wo vulavula ririmi ra yena lava van'wanyana mi nge n'wi kuka wela hansi se a hi tshikeni vafundhisi na tin'anga rihlovo leri ra Machangani mo ri tshikisa sweswi ri fambisa sweswi ti ta za ri herisa sweswi hambi ri nga weli ka top 5 ri tshikeni ri cina Monday to Monday a ni lava kwala ko inkomu sivara Andre
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Loko ta va comingse rin'wana rhumela voice note aku a ni tivi ku ncindani mi nga marina na voice note leya ya hi nga ri hi sungule hi yona eka nongonoko lowuwani loko hi tlanga ti voice note ni kombela mi ni tlangela yona hi tlhe hi la ku dyondzisana nyana swin'wana leswi na vayingiseri a ha ri na un'wana mo swi lalayinini ni xikani but Eric na Butpet na vayingiseri ka MLFM. Butpet loko a swi koteka siku leriya ra holiday ya tolo ri chiwa leswaku era ku xavisiwa ka tiko ra Afrika-Dzonga ka vanhu va le matikweni ya le handle. Ni vula leswi Butpet varhangeri va tiko ra Afrika-Dzonga xa voho i ku vulavula va tshame tiofisini ku nga ri ku lunghisa timhakeni ta tiko hikuva na ikhonomi ya hina a yi khomangi hina lava hi nga lwela Freedom Day yi khome hi vanhu va le matikweni ya le handle. Loko vo famba vanhu lava swi nga endleka ku va ku ri na ku cinca la South Africa mara ku ri ku loko ha lwela freedom a ku ri ku hina hi la ku swi fambisa swilo leswi hi tsandzeka na ku humesa mati atipompini leswi kombaka kahle ku hina a hi na vutivi bya nchumu xa hina ko va ku vulavula ntsena a ni lava ku lulamisa laha ka ku hi nga pfumeli ku vitana xitichi lexi MLFM hi nga xi pfumeli a hi xona xitichi lexi a hi MLFM i Munghana Lonene FM lava nga dyondza brand identity kumbe ku tiveka ka brand ya tani va ta mi byela ku swi na nkoka ku fika kwihi hi yo mhaka van'wana na vilela na tlhela va byela van'wana loko i twa va ku luya i Pat Kalanga a me Pat Kalanga me ayikho mina ni Kalanga Pat Mathebula loko uze ku Pat Kalanga a wu ni tivi a wu vuli mina me ni Kalanga Pat Mathebula se swi fana na Munghana Lonene FM loko ha ku fika la ka munghana la ha tirhisa nomboro yin'wana khala nyana ri laphe a hi tirhisa nomboro yin'wana ya ku 297 1855 MLFM hi masivana a hi twa swilo swin'wana swa mayimi ivi hi tshama hansi ku vutaniwa ku kahle tani hi vahaxi na xitichi hi lava ku va MLFM kumbe hi lava ku va Munghana Lonene FM hi mhaka ku na vanhu lava ndzaku vulavisisi bya ku vona ku xitichi lexi yingiseriwa hi vanhu vangani va fika va ku vutisa ku yingisela xitichi xi i ku MLFM va tsala hansi va famba ivi un'wana va vuya ku ningisela Munghana Lonene FM va tsala hansi va famba se swi ndzi nga ri switichi swimbirhi kumbexana hi na 2 million sweswi n'we makhama ku MLFM masivo se hi nga yi tirhisi MLFM i Munghana Lonene FM ni vulavurila swona ehenhla ka nhloko ya awara yambirhi a hi kumeni mahungu ya misava hi na muhasesi Lilian Hlavangwani lowu nongonoko a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni Kalanga Pat Mathebula tata Ebombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Lilian Hlavangwani.